twizihize none. Bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, kongeye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Aka ni kakanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu kizihimbaza buri munsi. None tuitariki ya 13 Gashyantare twahimbaza mutagatifu Beatrice wa Ornasio, twahimbaza mutagatifu Yorodani wa Sagisi, twahimbaza mutagatifu Poliyogiti uwahowe Imana, twahimbaza mutagatifu Paulo Liyuhanzuwo. Ni kuri aba batatu tugiye kuganiraho, muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Mutagatifu Beatrice wa Ornasio duhimbaza none yavukiye ahitwa Ornasio mu gihugu cy'Ubufaransa ahagana mu mwaka w'1860. Yashinze monasteri ahitwa Eimwe muri La Drôme, maze abariho yitagatifuriza ari umumonakikazi. Yabagaho atitaye ku by'isi na busa, akabaho mu bukene butangaje. Yitabye Imana mu mwaka w'1303. Turahimbaza mutagatifu Yorodani wa Sagisi, umusaseridoti. Yorodani wa Sagisi yavukiye mu gihugu cy'Ubudage ahagana mu mwaka w'1190. Amaze kwinjira mu muryango w'Abadominikani, yakomeje amashuri ye muri kaminuza y'i Paris mu Bufaransa. Yorodani yari umuhanga cyane kandi akaba umuntu ukunda cyane gusenga. Inyigisho ze kandi zahururirwaga n'abantu benshi. Nyuma y'urupfu rwa Mutagatifu Dominiko mwaka w'1222 yatorewe kuyobora umuryango w'Abadominikani. Yorodani niwe washoje umurimo ukomeye cyane Mutagatifu Dominiko yaratangiye wo gushyiraho amategeko shingiro y'umuryango w'Abadominikani. Amaze kunonosora neza amategeko y'umuryango winjiyemo n'abarimu benshi, amaze kunonosora neza amategeko y'umuryango, umuryango winjiwemo n'abarimu benshi b'abahanga. Igihe avuye mu rugendo muri Palestina ku itariki ya 13 Gashyantare mwaka w'1837, Yorodani yaguye mu nzira ari mu bwato bwaruhamye mu nyanja ya Mediterane. Uyu munsi kandi turahimbaza mutagatifu Poliyogiti. Poliyogiti yahowe Imana mwaka wa 50. Poliyogiti yari umukwe wa Felisi, intumwa y'umwami w'Abaromani muri Armeniya, akaba afite inkomoko mu Bugereki. We na mushuti we Neyarike bari abasirikare bakomeye mu mutwe wa 12 w'ingabo z'Abaromani zari mu birindiro ahitwa Meritene muri Armeniya. Sebukwe Felisi yari yarashinzwe n'umwami w'Abaromani kurimbura rwose ubukristo muri Armeniya. Poliyogiti yari umupagani, yari atayemenya Yezu Kristo. Mushuti we Neyarike we yari umukristo, nuko atangira kumwigisha rwihishwa, aremera abo mwigishwa. Guhera ubwo aba intangarugero mu bemera Yezu Kristo, ariko ntiyahita agaragaza ko ari umukristo ako kanya. Rimwe burya ngo impamvu inganururo aza kunyura aho bamanitse amatangazo y'umwami, asomamo itangazo ryavugaga itotezwa rya kiliziya, noneho ibyo kuyirimbura. Rimwe burya ngo impamvu inganururo aza kunyura aho bamanitse amatangazo y'umwami, asangamo iryo gutoteza kiliziya, noneho ibyo kuyirimbura rwose. Poliyogiti itangazo araritanyura, arakomeza ahura n'umutambagiro w'abapagani batambagizaga ibigirwamana byabo. Arabasanga, ahirika ibigirwamana bari bikoreye birajanjagurika. Bahise bamufata, maze we na Neyarike bashyirwa mu buroko. Umugore we Polina na sebukwe Felisi baramwihata ngo bamuvane ku izima aticwa, ariko bibi by'ubusa arabananira, yemera guhorwa Imana. Bamuvanye mu buroko maze bamuca umutwe, apfira Imana atyo. Batisime yabaye y'amaraso kuko yari atarahabwa batisime y'amazi. Ubwo hari mu mwaka wa 150.
uyu munsi kandi turahimbaza mutagatifu Paulo Liu Hanzuo. Paulo Liu Hanzuo yari umupadiri wo mu Bushinwa, akaba yarahowe Imana. Yavutse mu mwaka w'1778, akaba azwi cyane kubera ubukene bwe no kwicisha bugufi byamurangwagaho mu butumwa bwe ahitwa Deyang. Igihe arimo yubakisha aho gusengera, yabwiye uwubakaga ko abona imirimo igenda gahoro cyane, nuko birakaza bikomeye uwo mwubatsi wahise ajya kumurega. Ubwo baraje baramufata, basanga asoma misa, icyakora basaba ko bamureka akabanza kurangiza, baramwemerera. Arangije bafata ibikoresho bye bya misa, nawe baramufata bamushyira umucamanza. Kubera gukomera kwe byababaje cyane umucamanza, nuko bamukubita ibiboko 40. Yapfuye anizwe ku itariki ya 13 Gashyantare mwaka w'1818, ashyirwa mu rwego rw'abahire ku itariki ya 27 Gicurasi mwaka w'1900. Akaba umwe mu bahowe Imana 120 bo mu Bushinwa banditswe mu gitabo cy'abatagatifu ku itariki ya 1 Ukwakira mwaka w'2000 na Papa Mutagatifu Yohani Paulo wa II. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, turakwinginze ingabire yawe nituyobore, ihori tugenda imbere kandi duherekeza, maze dufashe gugukira gukora ibyiza tudadohoka, kubwa Kristo umwami wacu. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Beatrice Ornasiu, Yorudani wa Sagisi, Poliyogiti, Paulo Liu Hanzuo. Namwese inshuti z'Imana kandi bana babikira Mariya, mugire umunsi mwiza. Padiri Valens Twagiramungu ubifuriza neza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Umubyeyi Mariya abafatira iby'uburyo kandi mu isengesho ryanyu aho murivugiye hose. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mwumvaga ikiganiro umutagatifu twizihiza none, ikiganiro mugezwaho na Radio Maria Rwanda.